Ftit aktar minn 28 siegħa, l-għawwiem u attivist ambjentali Neil Agius kiser ir-rekord nazzjonali meta qam b'suċċess minn Raguża fi Sqallija Lejn Malta. Huwa t-tieni għawwiem Malti li rnexxielu jtemm din l-isfida b'suċċess. Huwa daħal fil-bajja tal-Balluta ftit minuti wara d-disgħa tal-Ġimgħa filgħodu, wara għawma xejn faċli li għamilha biex iqajjem kuxjenza dwar l-ambjent. Kienu mijiet li nġabru biswit il-pitch tal-waterpolo f'San Ġiljan li laqgħu b'entużjażmu ċabċib kbir fosthom raba, ħbieb u anke l-kelb tiegħu. Tkellimna ma' Neil ftit wara li tela mill-baħar meta kkalma xi ftit ġie eżaminat mit-tobba u anki ikkurat minħabba qdim ta' bram li laqat tul l-għawma. Tajjeb ta' ħana nagħmel honestly what I'm going to do next issa. Super overwhelmed by the amount of people and the press and everything, but it's nice. Staqsejnieh li ma kienu l-aktar mumenti ta' sfidi tul l-għawma. Bejn l-4 u l-5 ta' filgħodu ta' kont qed inħoss ħafna bart. Ma kienx każ li kont ħanieqaf imma Ma kienx hemm xi mument li qed mhux ħajnexxieli. Le ta' minn hawn jew minn hemm kont ħanasal ġifieri anki bit waħda imma kont ħanasal żgur. Il-coach tal-għawm daħal għal din l-isfida biex iqajjem aktar għarfien dwar it-tniġġis fil-baħar u biex iħeġġeġ lill-pubbliku jieħu ħsieb il-ħlejjaq tal-baħar. I just want to inspire people to want to be better, especially for the environment. The sea is so beautiful and if they get to experience it, how I experience it as well, they will see they'll want to respect it a lot more. One News tkellem ukoll ma' Neil li sqarret li meta qalilha x'kellu f'moħħu li jagħmel ma ħaditx pjaċir u nkwetat imma xorta tagħtu l-appoġġ li kellu bżonn. I wasn't very amused. I really didn't think he should do such a thing. But obviously now that and I know he trains very hard and he's very diligent in how he approaches these swims. But still it's quite daunting and very scary. Il-Prim Ministru Roberta Bella feraħ lil Neil għas-suċċess tiegħu fl-għawma li għamel bejn Sqallija u Malta. Sostna li għandna naħdmu favur il-messaġġ wara din l-għawma biex il-kol nagħmlu sforz u naħdmu l-ambjent isbaħ biex ikollna għada aħjar. L-istess sentiment qasmu wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.